Kenapa ajaran agama memberikan sedetail apapun? Rasulullah sudah perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad ya ko rilalan na kehidupan na kesiaga mi malasa. Kedua si semadang. Aga buat kena malasa, nomor di keracunan. Yang kedua kena guna-guna, yang ketiga sakaratul maut. Aga lasan na si rupa mi di ulu bawang. Dena pada idi seluruh batang kale. Angka tahu malasa. Dena sakada keme burai. Mapamule capa aja, nata pula tu capa ulu. Maka dah kakek kan apa boleh nak kada idi mani. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, bukan satu dua orang saya kasih begitu. Aku podangi, maka dah aja nak gesaki, aja nak kuasaki, aja nak buraiki, burai aleta. Kada aku pigau, maka dah lisuki pakata iwerinuta si minggu. Ia kotule pakata i werinuta si minggu. Tato ribateta minum. Tangan kanan baca bismillah kalau mulai, sesudah minum 2 teguk 3 teguk baca alhamdulillah. Jadi kita baca muka apa bismillah kumiki minum deh tapi tak lupa baca alhamdulillah. Teko caranya memang berkah.